Lama i mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka estudio 12 eAuckland Park eJoni. Imphesa emagondzweni lakulu ya tiko hikokwalaho ka leswi vanhu va tekaka tendzo ta mahelo ya Paseka. Hi mina Nsuku Shiluvana ni ta mbikela maendlelo lawa ya nga kona eBeitbridge tanihiloko vanhu va vuya ku dyeni ka Paseka etindhawini to hambanahambana. Hi ta langutisa xiyimo eka mindzilikano ya tiko leyi nga talela hi migingiriko ya mahelo ya Paseka. Riperile amukela eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Tsundzukani leswaku hi tlhela hi mihashela mahungu lawa eka chaneli ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Nkhuluko wa movha wu tlakukile eka mapatu lakulu ya tiko hikokwalaho ka leswi ntirho wa ku tlangela Paseka wu nga fika emakumu. Gondzo ra N3 eKwaZulu-Natal hi rin'wana ri nga na nhlayo ya le henhla laha ku tlula gidi wa movha yi tsemakanyaka eka toll gate ya Mooi River ku kongoma eka xifundzhankulu xa Gauteng. Ndzawulo ya swa magondzo yi kombele vachayeri ku va ni vukheta ngopfungopfu eka xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal laha ku nga talela hi nkungwa ni mapatu yo rheta hikokwalaho ka timpfula. eKwaZulu-Natal muvulavuleri wa swa le magondweni Sindi Msimang wo vula leswaku ku chayela hi ndlela ya vusopfa na vuyada i mhaka leyi vilerisaka tanihileswi vachayeri vo tala va yisaka emahlweni no tlula milawu ya le magondweni. Msimang u vula leswaku ku fika eka nkarhi wa sweswi ku vikiwe nhlayo ya le henhla ya vafambi hi milenge lava nga lova ku katsa na timhangu to tlumbana ka mimovha. If you look at these arrests that have been made over 3 days, it just shows that bad driver behavior hasn't changed. People don't want to listen and they don't want to comply with the rules of the road. Free State ku khumwe mune wa vahlampa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini eFreekridge Vlei toll gate. Lava nga khomiwa va katsa vamanana vambirhi na wanuna wun'we. Holobye bya vutleketli eka xifundzhankulu Jabu Mbalula u vula leswaku maphorisa va boheka ku tirhisa nawu swi nga ri ni mhaka ku xiyimo xi njhani. We find one passenger here who doesn't have a documentation and is also not a South African. Unfortunately, we'll have also to take him in and process him according to all the processes and protocols that are there. Nhlayo ya vanhu lava nga lova emagondweni ya le Eastern Cape yi tlakukile ku ya eka 17 kusukela masiku yo wisa ya Paseka ya sungurile. Tolo egondweni ra M17 exikarhi ka Motherwell na KwaZakhele ku ve na mhangu ya mimovha laha nkombo wa vanhu va nga hundza emisaveni. Yesterday alone, just to show you the magnitude of these roadblocks that we are conducting, we stopped that is about 365 vehicles on the road, whereby we searched about 185. There were 37 summons that were issued for people and also 122 warrants of arrest that were also issued yesterday. So these are very big and very major for us, as you understand that some of these vehicles, they are not just transporting people, some of them they are transporting drugs. So we're not only looking for people that are drinking and driving, we are also looking at the compliance of vehicles if they are actually roadworthy, because it's not only people that are drinking and driving that are causing accidents on the road. Muvulavuleri wa maphorisa ya le magondweni eGauteng Sello Maremane u ri 13 wa vanhu va lovile eka timhangu ta le magondweni mahela vhiki lawa ya Paseka. Ku khume vanhu vanharhu matakuxa namuntlha mayelana no chayela hi rivilo ra le henhla. When I checked the last time is about 13 fatalities. We have lost about 13 lives to these days. Although remember stats, we are still collating stats and we have not yet closed the Easter. So probably we will close early tomorrow morning. So I can confirm that at least 13 people have perished on our public roads, majority of which are still pedestrian. We are trying by all means. For an example, we keep on urging our road users, motorists, when a vehicle gets stationary along the side of the road, do not allow passengers to be loitering around. Chayeri va tsundzuxiwa ku landzelela milawu ya le magondweni ku sivela timhangu tanihileswi nhlayo ya mimovha yi nga sungula ku tlakuka. Eka xifundzhankulu xa Limpopo, ndzawulo ya swa vutleketli yi tivise leswaku va rhumele nhlayo ya le henhla ya maphorisa ya le magondweni eka mapatu lakulu ya xifundzhankulu ku ya tiyisisa vuhlayiseki. Ni mabazi yo suka eMoriya ya karhi ya famba khwatsi ku kongoma eka xifundzhankulu xa Gauteng.
khampani ya mabazi ya Putco yi tivise leswaku ku tlula 500 wa mabazi ya vona hi wona ya nga tirhisiwa ku tleketla magidgidi wa vagandzeri va ZCC. Madzanadzana wa mabazi ya sungule ku khoma ndlela matolo endzhaku ka xikhongelo xo hetelela xa Paseka eMoriya. Mabazi ya hlangana ni swifambo swin'wana eka gondzo ra N1 leswi humaka eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzankulu xa Limpopo ku katsa ni swifambo leswi humaka eka matiko laya nga vandzekana ni tiko ra Afrika-Dzonga la katsaka swifambo swa ku huma eZimbabwe, Zambia na Malawi. Tinhlayo leti nga tiyisisiwangiki ti komba leswaku 16 wa vanhu va lovile emagondzweni ya Limpopo hi nkarhi wa Paseka ku fikela sweswi. Ndzawulo ya vutleketli exifundzeninkulu yi lemukise vachayeri ku landzelela milawu ya le magondzweni hi minkarhi hinkwayo. Hi burisana na van'wana va vachayeri egondzweni ra N1 lava vuyaka eGauteng kusuka eLimpopo. Traffic is man, it's flowing, it's really flowing. I think it will take it about Moria, the most of us should passing. So traffic is everything is fine, no accidents. Yeah, le mo toll gate mo right. Na go nyentshu hetse ile gore go traffic ke ntshi mara mama tla ke bona go le peterenyana ka lebaka la gore ya tsamaya ya sepela. Nyimbela bendu ubva zwino uko chimbela ya nyana ro zambanya no vuwa ne pata msinga bo sigisi zwa zwidodo bo 10 mara ri apa Nel Plaza. So uko chimbela ya nyana ari ḓivhi phana mara apa murahu ka ḓi chimbela ya zwavhuḓi nyana. Kasi Mpumalanga 10 wa vanhu va lovile emagondzweni ya xifundzankulu lexiya mahele ya vhiki leri ra Paseka. Leswi tiyisisiwe hi holobye wa vutleketli exifundzenikulu Thulasizwe Thomo. Thomo u tlhele a kombisa ku vilela hi ku tlakuka ka mafu ka vafambi hi milenge. You know that Mpumalanga is a key transit province which is linking Gauteng, KwaZulu-Natal and the bordering countries just like you have said, which is Mozambique and also a Kingdom of Eswatini. So the reason that we are here is to ensure that people do comply with the National Land Traffic Act and all the legislations that are prescribed in governing the roads. So what we have done so far since the start of this Easter holidays, we have impounded close to 920 vehicles, which is a good sign. But the bad thing is that we have registered 10 fatalities as verified today, confirmed that 10 fatalities since the inception of this Easter holidays. So this is really devastating, but as compared to the previous years, I think we're doing extremely well as this province and compared to other provinces in terms of ensuring that we continue to enforce laws. Hubo ya vulawuri bya mindzilikano BMA yi langutile kwalomu ka 100 wa magidi wa vanhu ku tsemakanya ndzilikano wa Beitbridge mahele ya vhiki ra Paseka. Nhloko ya BMA Dokodela Michael Masiapato u le ndzelekanini wa Beitbridge eMusina siku hinkwaro namuntlha. BMA yi ri ku fikela sweswi 72 wa magidi wa vanhu va hundzile hi le ka ndzelekanini lowuya naswona ka languteriwe magidi 25 wa vanhu ku tsemakanya ndzilikano. Mutirhikulori lo a hariki muchudeni Nsuku Shilubana u kwale a Beitbridge. Kuna ntlimbano wa mimovha na mabazi endzelekanini wa Beitbridge tanihileswi vanhu va vuyaka ematikweni yo hambanahambana ku dya Paseka, naswona mabazi lawa ya fambisa vanhu kumbe ya tleketla vanhu lava humaka etikweni ra Zimbabwe na le matikweni akelana. Komishinara wa BMA Dr. Michael Masiapato wa pfumela leswaku ku na nkayivelo wa vatirhi endzelekanini. U kombele ku pfuniwa hi vatirhi kusuka eka tindzawulo tin'wana ta mfumo ku katsa ndzawulo ya nhlayiso wa vanhu. Ndzawulo ya nhlayiso wa vanhu yi pfuna hi tlhelo ra vana lava kumekaka va famba va ri voxe va nga ri na vatswari. Loko a vulavula na vateki wa mahungu u vulavule hi laha vatirhi hinkwavo va BMA va nga le ku tirheni. We had to make sure that all the officials are on duty and none of the officials actually go on rest day, particularly today. And on that particular basis, we can say that we have made sure that all the immigration officers are ready to make sure that they process all the people as they come through into the port. Commissioner u tlhele a khumba hi mhaka ya bazi leri kumekaka eBloemfontein.
u ri vakhandziyi hinkwavo va bazi leriya a va ri na maphepha loko va tsemakanya ndzelakano wa Beitbridge u ri nkarhi wa kona a ri rhwale vanhu vo ringana 43 hambiswiritano bazi ri kumeke ri rhwale vanhu vo tala ku tlurisa mpimo loko ri yimisiwa hi maphorisa eBloemfontein. Van'wana va vakhandziyi va kumeke va ri hava maphepha ya ku va laha tikweni. Dr. Michael Masiapato u vula leswaku muchayeri wa bazi u khomiwile naswona u ta tivonakarisa ekhoto. That particular issue is under full investigation. Number one, the driver will have to indicate where did he pick up those people, and the driver, by the way, has to be charged for aiding and abetting according to Section 59 of the Immigration Act, and ultimately the bus will then have to be charged for ferrying illegal migrants inside the country. Endzelekanini wa Beitbridge ku languteriwa ku va na mphensa siku hinkwaro ku fikela vusiku bya namuntlha. Insuku Shiluvana wa mahungu ya SABC Beitbridge. Ku kala ka darata exikarhi ka Afrika-Dzonga na matiko yo akelana la katsaka Mozambique na Eswatini swi pfule vangwa ra vugevenga byo yiviwa ka movha. Yin'wana ya tindhawu leti khumbekaka hi le Nkomazi eMpumalanga. Vaaki va ndhawu liya va ri swigevenga swi kota ku nghena no huma na nhundzu yo yiviwa hi ku olova tanihi leswi ku nga riki na nchumu xo sivela endzelekanini. Mindzilekano ya Afrika-Dzonga yi tama yi ri khondzweni. Vanhu lava tshamaka kusuhi na yona va ri va hanya ku chaveni tanihi leswi vugevenga bya le mindzelekanini byi yaka byi nyanya. We are faced with a lot of crime, including theft of cars, such cars as GD6 and Rangers, and then they steal them. They steal the cars and cross them at the border gates nearby because we are close to the border gates. And then at the entrances, it's known to the crime people. We are not safe due to the lack of security at the border. And that makes the smuggling of drugs, illegal cigarettes, guns, easy to South Africa. And there is a lot of crime in our area. Eka mpfhuka wa 5 wa tikhilomitara kusuka endzelekanini wa Libombo xiyimo xi bihe ngopfu. Darada ri le hansi kasi etindhawini tin'wana a ri kona. Vanhu va tsemakanya swi nga ri nawini siku ni siku. Va tirhisa ndlela ya khwati ni xiphemu xa darada lexi nga onhaka. Vavulawuri bya mindzilekano BMA yi simekiwe malembe manharhu lama hundzeke ku antswisa ku lawula mindzilekano ni ku hunguta vuhlafa lebyi nga riki enawini. The numbers that we've been able to intercept and deport to go back to their countries is over 500,000 as the Border Management Authority. Now, if you were to look at our, I would say, festive period 2024-2025, December, January, we were able to intercept and arrest over 58,000 people in that period and get them deported. Just in last year, which is 2025-2026, we were able to intercept around 25,000, 26,000. That's the number that we've been able to intercept. So you will see that the number of the interceptions are going down. They are not going down because we don't intercept more. They are going down because the fact that we are present, it actually serves as a deterrent. And we have seen less and less individuals attempting to enter the country illegally. BMA yi tirhisana ni khampani yo kala yi nga ri ya mfumo ku antswisa ntirho wo valanga lomu ya mindzelekanini. Va va nyike mimovha ya masocha ni ku va na technology ya ti-drone leyi hahaka no vona swilo swi ri kule ku veka tihlo emindzelekanini. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni tinjiya ematutu vana va tavasi eka Mageba wa Dzumeri eGiyani. Ma langutisa mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ku tlhela langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Nkhuluko wa movha wu tlakukile eka mapatu lakulu ya tiko hikokwalaho ka leswi ntirho wa ku tlangela Paseka wu nga fika emakumu. Magondzo ya N3 eKwaZulu-Natal na N1 eLimpopo hi man'wana lama nga ni nhlayo ya le henhla ya mimovha leyi nga kongoma eka xifundzankulu xa Gauteng.
tanihiloko masocha ya sungule ku lwa ni vugevenga lebyi katsaka mintlawa ya tinsulavoya etindhawini to hambanahambana ta le Western Cape. Swivutiso swa vaaki i ku xana ku rhumela masocha ku ta va xitshunxo ke? Hi langutisa mavonelo ya manana wa le Manenberg eCape Flats loyi a humesaka mavonelo yakwe mayelana ni swivangelo xidzi swa vugevenga ni leswaku xana ku nga endliwa yini ku herisa mhaka leyi. eManenberg vutomi bya kavanyetiwa hi tisayirini na ku dubuka ka swibamu nkarhi na nkarhi. Vhiki leri matshalatshala yo lwa na vugevenga ya karhi ku antswisiwa tanihileswi ku nga fika masocha. Mimovha ya masocha na masocha va ta tindhawu ya Cape Flats ku nga yin'wana ya tindhawu leti nga talela hi vugevenga bya mintlawa. Hambiswiritano eka vo tala va ri swiphiqo leswi nga kona swi endle ku tlula vugevenga, naswona ku twisisa ndhawu leyi hi vuenti munhu u fanele ku titwela hi vaaki hi voxe. So my name is Ronique Wilson. I'm a 31-year-old female. I have lived my entire life in Manenberg. Eka muganga lowu vusiwana mpfumaleko wa ntshamiseko swi nga henhla ku tihanyisa hi swona vo tala va swi rhangisaka emahlweni. Wilson u vule na nkateko wo kuma mpfuno wo yisa tidyondzo takwe emahlweni leswi nga cinca vutomi byakwe. I received a bursary to study. I studied psychology. Kambe a hi vo tala va nga na nkateko wo fana na wa Wilson. eManenberg mpfumaleko wa mintirho hi swona swi hlohlotelaka vugevenga. A ku na swo tala leswi vantshwa va nga swi endlaka ku papalata vugevenga. When you are unemployed and you don't get work and you don't have the correct qualification, you start becoming hopeless. And in that hopelessness, you find other alternative ways to keep yourself occupied. And sometimes those alternative ways are the wrong ways. It's hard to hope in poverty. It's hard to hope when your next meal is the only thing that you have to think about. You know, it's hard to hope when there is bullets flying. Hambileswi a amukele ku tisiwa ka masocha, Wilson u ri hi xin'wana xitshunxo kambe ku na swo tala leswi fanele ku lulamisiwa. As a counselor, as someone that works with children, I would also love for them to deploy trauma counselors because a lot of these men that are in gangsterism, they also need counseling. Leri i lembe ra ndzalo wa tinjiya etindhawini ta le Giyani. Vaaki van'wana eMbambeni, Mageba, Maphata na miganga yin'wana eka Dzumeri va kale va nga sungula bindzu. Va bata tinjiya va ti posa ti ya xavisiwa eJoni. Vativi va sayensi va ri tinjiya leti ti vangiwe hi mpfula ya kahle leyi nga na eka xifundzankulu xa Limpopo. Ntlawa wa vaaki vo huma emugangeni wa le ka Mageba eka Dzumeri ehandle ka Giyani va le ku bateni ka tinjiya emakhwatini ya le kusuhi. Ku tala ka tinjiya eka tindhawu tin'wana ta le xifundzenikulu swi fambisana na timpfula ta matimba letineke. Leswi swi vuyerisa van'wana vaaki. Vanhu va bata tinjiya va ti sweka xinkarhana kutani va ti xavisela van'wana vaaki. Endhawini ya ka Mageba vaaki van'wana va kume swo tihanyisa hi swona. Ni munhu wa ku rhandza swilo swa xintu, so loko ni ri a tihunyini ni vona tinjiya ni baza tinjiya ni fika laha kaya ni sweka ni veka ka status ka WhatsApp ka Facebook, vanhu va sungula ku tikombela. Loko se va sungula ku tikombela ni swi vona ku swilo leswi i demand, so ni baza tinjiya letiya ni xavisa se ku fika laha ti ni tsandzaku ku ni accommodate vanhu va ka Gaza kumbe vanhu va international. So vanhu va tsakela swilo leswi loko va swi vona ni swi posta ka social media ku tshinya i nga swi kota ku hi nyika tinjiya teto hi nga ti vona kwalani hi ri Cape Town, hi nga hi nyika tinjiya leti hi ri Durban ni ku eka vabati va tinjiya ku kuma tinjiya leti dyiwaka i vutshila lebyi va byi kumeke hi ku ya ka nkarhi. Ti dyiwi ku fana na sweswi loko hi dlaya ku na tin'wani van'wana timangeni a ti dyiwi, ku na tin'wani ta ku yelanya na timaramara a hi ti khomi letiya a ti dyiwi. Leti hina hi khomaka hi khoma vamharicinci, van'wachoto, va tithagavele na van'wabuxu, hi toho tinjiya leti hi ti khomaka ti dyiwaka. Vativi va swa sayense va le ku dyondzeni ka ndlela leyi switsotswana leswi dyiwaka swi nga hoxaka xandla hi yona eka nhlayiseko wa swakudya. We will have to develop technologies and they can be similar to initiatives that already exist in Asia where
production of edible insects, even at the household level by small holders, has played a great role in lifting millions of people out of poverty. Tinjiya swi tikombisa ti tele endhawini ya Giyani naswona vaaki va swi tsakela. I Nsuku Shiluvana wa mahungu ya SABC eka Dzumeri. Kasi un'wana ntlangu wa Betway Premiership namuntlha wu le xikarhi ka Amazulu na xipano xa Sekhukhune United. Ntlangu lowu wu ya emahlweni hi nomo lowu kusuka erivaleni ra Princess Magogo eDurban ka ha ri tandza eka nkarhi wa sweswi. Ya namuntlha ya gimeta kwala mi nga fambeli kule, maxelo ya landzela endzhaku ka mavhengele. Riperile. Valamdza ya khensa kusirira nkarhi ra haperile a hi languta xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga madyambu ya namuntlha kwa langutela mpfula ngopfungopfu loko hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal laha mpfula yi nga va ka kona, kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa le Mpumalanga kona nakona ku nga languta mpfula ku ya kwele xifundzeninkulu xa le Northern Cape, kasi loko languta ndhawu ya Gauteng kona nakona ku nga languta rambuelo ku ta va kona ku ri ni mapapa ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo. Leswaku eka siku ra mundzuku xiyimo xa maxelo xona xi ta va xi tshamisekile kwala ku mpfula ti nga va kona loko hi languta xifundzeninkulu xa Northwest Gauteng nakona ku languta mpfula ku ya kwele xifundzeninkulu xa Mpumalanga, Northwest na yona hi mpfula yi nga ta va kona ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo. Kasi ku hi languta maxelo ya swifundzeninkulu xona hi languta ka xifundzeninkulu xa Gauteng u nga langutela maxelo mo hola swinene loko u languta endhawini to fana na vo Springs leyi nga ta va yi ri ka 13 ku ya eka 21, kasi languta Pretoria na yona yi ta va yi ri ka 15 ku ya eka 23, u languta Joni yona yi ta va yi ri ka 14 ku ya eka 22. Languta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona u nga langutela maxelo mo kufumela ku na ta Polokwane yona yi ta va ri ka 16 ku ya eka 23, languta Musina yi ta va ka ri hisa kusuka eka 20 ku ya eka 26, Tshwane ku ta va ka ri ku hisa ku katsa na Phalaborwa leyi nga ta va ka 19 ku ya eka 24. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta fana vo Caroline na Mbombela ku ta va ka ri emelwela yi ta va yi ri ka 12 ku ya eka 17. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona nakona u nga langutela maxelo mo hola loko ndhawu ta Vryheid ku ta va ka ri ku horile, Durban yona yi ta va ka ri horile, kasi loko languta ndhawu ta Kokstad yona yi ta va yi ri ka 10 ku ya eka 18. Kasi loko languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona nakona u nga langutela maxelo ma le hansi loko ndhawu ta fana Komani ku ta va ka ri ku horile, Mthatha yona yi ta va yi ri ka 11 ku ya eka 23. Hi languta xifundzeninkulu xa Western kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko na ndhawu ta Freedom loko ta va ri hisa, ku ta va ri ku hisa, kasi loko languta Winchester yona yi ta va yi ri ka 11 ku ya eka 22. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa Northern Cape kona u nga langutela maxelo mo hisa loko ta Upington ku ta va ka ri ku hisa, Kimberley yona yi ta va yi ri ka 13 ku ya eka 27. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa Free State yona u nga langutela maxelo mo hisa, Bothaville ku ta va ka ri ku hisa loko languta ndhawu ta Bloemfontein yona yi ta va yi ri ka 13 ku ya eka 27. Languta xifundzeninkulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo mo hisa loko ndhawu ta Potchefstroom ku ta va ka ri ku hisa, loko ta Rustenburg na yona ku ta va ka ri ku hisa, Ottosdal loko ta va ka ri ku hisa, Mahikeng yona yi ta va yi ri ka 16 ku ya eka 27. La ku ri maxelo mi khomela wona ka madyambu namuntlha ra perile.